Muhammed'in özü aytmış, benim ümmetimde Allah'ın Arafim'inin karşılıkları üç mülgüllerini edeceğim de pek olmuş. Sonra senin kalbide korktuğu şunun karşılık olmuyor. Onun bir canına nazarlarını cesaret ediyor. Kafirde ol. Kimnin kafir, kimnin Müslüman değil, ama tam olanı cürüğüm dedi. İsniye garap bilgisiz değilsin bu. İsniye garap bilgisiz değilsin. Nege karamaz. Konyamenin sağlık bildiğin paralise diye ki olay cürüğüze etmezdi. Sonra böyle konya acağı deninin yolu değil mi? Cürüğünün basındadır. Kuraylar Kur'an için Peygamber akdingi nansın, Müslümansın, nan desen kardeş. Dostun şakırı batırıp götürüp gitti. Sonra barıp Cetikat Kök'ün üstünde Allah Teala'nın 12 Ağustos söylesip kayıt dedi kitapta. Sonunda kayıtlarında 12 Ağustos söylesip basaya 2 saatte kayıt gelip Allah'ın kudretinin tüsüğünü şurada ketken çoğuz kayıt geldiğinde değil. Sonra barıp Muhammed Peygamber'im secdede basın koyup Sütüp jatkanda Jibril peşte Allah Teala soruyor benim dostum niye yapacak degende ümmetinin konusunu sorabatı diye. Sonra Allah Teala kayıp yürüyorsun. Men kazı ümmetinin konusunu tuğdi kişi yürüyorsun. Men Allah geldi uzun peygamber geldi biliyordu onu unutup gitti. Ahırda ümmetinin konusunu kişilerin bitti söyledi. Sol ümmeti sende bizdir. İkinci vakası bir gün Muhammed 60 yaşına geldiğinde 12. Rabi ultunda vakfiyette ayının Tanrı'dan sanığa yakın sol meşke baralmayı vakit etti bunun sakabalar koltuğundan şu meşke akar veriyor sorsun Ayşe dedim çeşimiz deretaları var yürüyünce ben de bir hüş gitme talıp geçken aşağı yesi geçti deretler var 3 mezgul çekti soruyordu Sakalılarga Muhammed Peygamber'im adende çırağım yendi meşki beladım köyünün yok olduğunu görürsünüz koy. Bana Ebu Bakır yendi giderde sen de başkarıp imam olsun. Hep söyledi. Burada 4 cahiyeli var. So 4 cahiyeliden biri Ebu Bakır dedim ki solgusuyla çekti sonrasında sakalılar cılap özleri meşki gitti. Bu kaldırsın. Kadir-i Cenab-ı Şüpheysi, Cemal'da çok kıyımını kiyip sonra kiyildi. Bibat Badisi'ne afamız Ülkün Kozı Muhammed'in iskin adını küzütte duruyor. Sonra Bibat'ta manadisi yol ayında barayındı ki de Bibat'ta adamın halini aşer Cibril'meyin dedi. Adam Cibril'meyin dedi. Sonra Muhammed Bedevat'ta kazına amdadı Cibril'de. Sonra işte bağırdı, 4 mukarrır bir işlerin Cenab-ı uçtu buldu. Sonra barıgasın dedi, o meni Habibim gibi, Habibim diyorum dostum gibi ettiniz. Yani bu kolay cevap. Muhammed'e bar, menin evvelde sazıgın bitip kaldı bu vakit. Rencimesi canlar, rencisi Nuh'un ömründe ömür verip sonra bildirci öğretmeğen dedi. Nuh'u dedi, man yeni bildese ötken üstüden yerden. Topan suğun tas peygamber. Sonunca Muhammed'e gitti, mağan olsanız yetet mağanın yerine artık onun bir iş yoktu. Mağan dostum dedi, dostu ne mi Cenab-ı Kur'an'da ayet çıkarak ettiren Cibril'in perişte. Son perişteliğe veriyorum, kulaydın kasiyeti, gözümü açkanca barat yerine barat, cumgança kilitliğine kilitli adamların verip falan bir olsalar. Sonra Cibril'e gelsin bana ne geldin dedi. O zamanlıkta parakları yetiştirdi batır, kordun kızları kiyimlerin kiyivatı, sengelette bir gün azimlikte boluvatı deginde, mağanın cumağın kızın, mağanın cumağında açtı mağanın onu diyeceksin. Benim ümmetimden kınasından Allah Teala ne etti sonra açtı mağanı dedi. Sonunda Cibril'de işte bunu şan yüreğimin özün şan ak peygamber eken benim bırak kendime şan yüreğimin Ağustos sengen ümmetin kınasın kişirir diye açtı deginde ki Muhammed Hazireyli'yle usunu tutup almen çay olmuştu Allah'ın canımda aldı söyledi vakit etti. Sonra Allah Teala yıkımızı vakit verdi. Böyle Cenab-ı Hak menin kolay gözüm peygamber eken bilmeyi yeter. Ahirde kınasın kişirir ümmetin gibi verdi olmana. Yendi Cenab-ı kayıtlasın da Cenab-ı Hak senin beni yüreğimin sonra peygamber ekeni lan sen gelin sonra yedem degeni soruyor. Soruyorum da
Kovurmay tutun kerek yok. Şeriat deydin kovurmay tutun kosmaydı. Bırak olsa yetkillikli mallar yok. O sende kelgenin kişi açtın. Birden medrese sen kafir ekesin değil. Kafirin kim ekesin şimdi bilmiyor. Kafir Müslümanın arasına ayrılığa tek kolaylığını veririm. Sen sonradan kan yürüyorum bilir. Sonuçta şimdi da olmayı Allah'ın alakayını için kurup Öke. Osmana orazda ustagan vaqtlarda endi tanak as suv sıra içilmeydi o. Al birak mına tükürügün jutuga bolmayt degen ne olsun? onu kayakına var. O sırada ko'zda tükürügün tükürüp jirgen adamlar tükürüp çıktı. Çıkan tükürüğünde kayda yutsan bolmaydı. Çıkan tükürüp. Çıkan tükürüğünde. O başka tükürüğün. O da orada sen bulunmaydı. tükürüğünü yutmasan, o silemeyin yutmasan sen bu mümkünmüyorsun. Osu bultur жаңағы Ақтауда сондай Ахметхан екен кім екен? Koy Ahmet'in o kan aytığa tişli mi soğukkan kişi var? Sizler Aytınla gün görmedin. Ya қуырып айтады дегенден шығады ол осындай. Sen egerin kalkarsa sen onun niyet almaysın. Onu sen almaysın sepsen. Son yürü. Ал оразада мына қадір түні деген не? Kadir Gün deydin kıyımdan. Kadir Gün degen Hızır deydin peygamber var. Sol televizyon 4 peygamber var. Sonun birinin Hızır bir batay. Çol kişi gelip ketet olgusunu o Hızır'da koyduğu için köpçüğün hasiyetler gelip Kadir zamanda adamga bilmeyeyim ben yerde de bir sakabı yekimiz bu gördüğümüzde her yerde bilimsel görüşür болады. Осы жаңа қожаназар біздің жағының кенже баласы назар дейтін кісі қыдыр көрген кісі дейді сондай тамшылаған кісі болады бірақ ол дейтін шамалы кісіге көрінбейді. Мына оразаның 26-сы күні түнде ұйықтамай соны күтіңдер дейтін бір әңгіме бар ғой, бұл не әңгіме ол? Иә, қыдыр күн өтеді дейтін ол білмеймін енді Құдай бір жеткізген кісі болса көрсе көре береді, оны көріп жүрді ғой әр жерде мына жақсылар. Қазіргі заманда біз білмеймін қандай көріне қояды дейсің. Телегірген 4 пайғамбар бар қазір. Біреуі 4-ші қат көктің үстінде жаңа айттым ғой Ғайша дейтін пайғамбар тірі тұрады. Ертең ақыр боларда сол жерге түседі жаңағы. Сосын екінші кім дейтін жаңағы оның аты Қыдыр емес Қызыр дейтін кісі. Осы кісі аспан жердің арасын билеген 4 патша. Сол 4 патшаның біреуі екеуі кәпір, екеуі мұсылман. Кәпірден Нәмурид Чырдат дейтін 2 кісі биледі дүнияны. Мұсылманнан Сүлеймен Рейс дейтін 2 кісі биледі. Рейс пайғамбар бірде бір дос періштесі бар еді. Соған ақылмай мен бір ұзақ өмір сүргенде соны бір әуес көріп едім, қалай болар екен деп. Сонда жаңа періште айтты, күннің тақ шығысында мәңгі су дейтін су болады, бір жерде ағылып жатқан, Құдай берсе, сосылған су ішкен кісі ақыр қайым болғанша тірі жүреді деп. Соған жаңа кісі бар, өз дүниесіне патша болып тұрған кісі, бір бөлек адамменен жаңағы Хызыр дейтін кісіні басшы қылып, әскер басшы шеттерде түсіп, сол жүріп кетті бір бөлек. Сонан ақырында сүйегі жетіп, өзі қараңғыда жаңағы сол, қараңғы жерде сәтсе. Сонан былай қыдырып, қаңғырып, мына Хызыр дейтін кісі соның үстіне шықты бар. Бұны Хызыр жаңағы Зүлқарнайның әскер басшы шет дейді. Соның үстінен шыққасын, мана судан соңшып, беті қолын жуып, енді Зүлқарнайынға келіп, сол суға апырайын дегенде таба алмады. Соның жерде Зүлқарнайын айтты, ол бізге нәсіп қылмаған шығарды, соның кейін қайтты. Сол себептен, мәңгі суын ішкен себептен Хызыр дейтін пайғамбар ақыр қайым болғанша тірі жүреді. Бұл бір. Екінші, бұл қырда осы 46-ында жүреді. Екінші, Ілияс дейтін бір пайғамбар Алла Тағалаға дұға қылды, ей Алла Тағала, маған ұзақ өмір берсең, сізге бір әйтеуір шамның келгенше бір тағат жасар едім деп, ықыласымен соның дұғасын қабыл қылып, сол кісі ол мына судағыларды қамдап береді, ол пайғамбар. Тірі пайғамбардың сосын үшінші жаңа айттым ғой, Ғайша дейтін пайғамбар жаңағы 4-ші қат көктің үстінде тірі тұрады, 3 пайғамбар. 4-ші пайғамбар Рейс дейтін пайғамбар өтті. Мұхаммедтен неден адам атамның өмірсіз дүниеден өтті. Оның артынан келіп баласы Шейіт дейтін пайғамбар 900-1200 жасап барып дүниеден өтті пайғамбар.